Biyag ti tao. Hello manan kada kayo gagayam. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagon daway may sagot kada kayo. Di full episode ito pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Sinaam day di alalaki, Christine. Tano di mo sinaan. Nasaysaya at lang agsardengkan nga agatan. Mama, ay ayatag ni Ronald. Makauray day taiha. Adal pa'y ti unaam apanunutan, Christine. Ubing ka pa'y. Mama. Agpili ka. Adal wano day jay a Ronald. Sino nga ti Pilyam, love? Siyempre si ka, Ronald. Ay ayatan ka. Diyak kaya ti maisinakan ka. Oh, agyaman ag. Kasano? Agtaray ta ka din? Wana, makamuditan. Mama, awanan dagiti kawas ni Christine ijay kabinet na. Talaga natanggan ti ulo day di akabsat mo doon na. Sukir at talaga. Napananangatan, Mama. Sa dino pa'y kuma. Simurotan iti dayjay alalaki. Sayang ti panagadal na, Mama. Mas pinili na ti boyfriend na, ngam tinapintas ang masakbayan na. Bye-bye amno kasta ti kayat na. Ay na, talaga pagpungpung tuutan nak dayjay akabsat mo. Anong santang tagabang iti pagnagdantan iti sentro, Christine? Wan, Ronald. Basta kadwa ka. Diyak kaya ti mayadayukan ka. Kasta akmat king ka, Christine. Ngam, kasanong ti panagadal mo? Naimbag kanyak. Kapag tuluyan daklat tangag eskwela da mamakin papa. No siyak. Diyak kaya ti mang namnamakan ni mama. Ipakita ka kabaila kapagadalan ti bagik. Nga uray sandak at tulungan. Christine. Ikarigata kapagadalan ti bagik, Ronald. Ngamin, talaga akayat ko ti makalpas iti panagadal ko. Sikat maka mo, Christine. Ngam awan may ipanamnama katulong ko ken ka. Ta agpadat tamat nga agad adal pa'y laheng. Makan lang, kan abang ta dito iti maikarik a mailibre ken ka. Ngam no ti pag-tuition mo, jak may panamnama. Sige, okay lang. Mawatak mat kiti, Ronald. Ado ti pamuspusan. Siyak ti makaamu iti dayta. Hello, Christine. Ayan mo. Dito'y dagusmi ka ni Ronald, manang. Anya? Nukas na. Talaga nagden na kayon itinobyom? Wan, manang. Ala, kasanon nga iti panagadal mo ading ko. Sayang tinarugyam. Di ka madanagan. Makalpasak latay ti panagadal ko nga oray saan nakatulungan ni mama. Anya? Agawid ka nga minan. Ituloy mo ti agadal. Agawid akman kan saan. Ituloy ko lata ti panagadal ko, manang. Pangalaam nga rod iti pag-iskwelam. Ado ti mamuspusan. Problemak daytan. Christine. Isong ibagam ka ni mama, tauray di nakpagadalan. Kabala kapagadalan ti bagik. Amok ngamin nakaguran ako ni mama, gapoy ti naramid ko. Agsarita kayo kin ni Mama. Agpakumbaba ka ading ko. Tapno pagadalin na kalat na. Nga uray kasta ti inaramid mo. Ay, saanan manang? No di na kun kaya tatulungan, di salang. Anya? In black nak Jacobsat mo. Iso adyak makunta. Binagbagaak, Mama. Ngam na nga to at talaga ti pride na. Saan na kano nakasapulan ti tulong yo? Taam muna ang napaguran na kayon. Kayat ko kumangarod na makasarita. Tapag tuloy aklat nga giskwela. Ngam in black nakmatan. Nangato ti pride na, Mama. Di na kano kasapulan ti tulong yo kenkwana. Takabailan na kano ang pagadalan ti bagina. Hala, palugodan tanuan niya ti kayat ng arabitan. Jakmat agsarday amang bagbagakan kwa na. Ngam talaga natangkan ti ulo na. Talaga asabali ti ugali na. Nangato ti purwana.
Estudyante pa'y laeng nga madlawan anang ato ti puruana. Kasanun tulangataan no maisan a professional. Ay, ngam sapay lakuma tasaan. Nagkapam, Ronald. Ijay balay. Napan ko yung nalat ipagbayad tayo ti abang ta. Nasaya at mat, tani. Damdamagan da iti ti abang ta. Ala, ingka nga rod iti din, love. Nasayat mo at dan pagbayad yo, Kristen. At ang amin pangusara kay di kwarta. Pasensya kayon, no kanayon ama delay ti abang mi, Tata Fredo. Okay lang. Aywan. Ang may masaka ka di manang? Rimor jay novyo? Wan, Tata. Napan nag-eskwela. Sika, di ka giskwela? Nagsardangak pa'y. Awan nga min kwarta busbusat, Tata. Apay, di nakatulungan jay novyo? Saan tagad adal pa'y laeng? No makalpas to siguro iti panagadal na, mabalin at tulungan nak to. Kaanong to pa'y ngay? Mapapanan ti tawon to na. Sayang, ti mapalabas atawan ang may standby ka. Wan nga rod, Tata. Ngam awan mo't pangalaki ti pag-eskwelak. Nagtalawak nga min iji balay mi. Ta sana kaya ti inak ti kaadat nobyok. Anya, kahit mo tagtrabaho, tapno makaurnong ka iti pag-adal mo? Anya trabaho, Tata? Para linis, kan para luto, kan para labamot na. Sa dino? Dito'y balay ko. Pimanaw nga minang ti babaunan. Dak pa'y nakasapul iti kasukat na. Ay, o sige, kayat ko, Tata. Istambayak mo't la ita, isong agtrabaho aklangan. O sige nga ron, mangrugi kan inton bigat. Antakan ka, no kaya mo tagkatulong, Kristen. Ngam, amangan mo di mo kabayla. Kabalak, saan mo't ang narigat ti trabaho iti balay? Alang nga rod, sikat yung makaam mo, love. Apaman amalpasak nga aglaba. Agdalusak ton diti balay na Tata Fredo. Tapno makainanaa ka masapa. Ay, nagrigat gayam tagbalin ababaunan. Ngam, anusak tapno makaurnungak. Kat maipakitak ka ni mama akabaglak tagbiag nga ure awanak iti puder na. Tulungan kan haglaba, Kristen. Ha? Ay, saan ang Tata? Nakababain mo't. Masya na kamin ken ka. Kasalasan ka na iruwami ti trabaho. Yan, saan mo bagay tagbali na babawlan? Ngamin, nakapimpintas ka. Ha? Amom, nag-asa tinobyo ngayon ka. Ngamin, nagagat ka na pintas ka. Ha? Ni? Apeng inig ka, Ma'am Timak, Tata Fredo. Kristen, nagpintas ka. Jack ilibak. Damo pa ilapan nakita ken ka. Agayat akong ken ka. Ngam, adan nobyok, Tata. Saan ko maasyak Ipaay ko amin nakasapulam. Di matkat mo ti makaadal? Siyak, timang paadal ken ka. Nulakin dit umanugot ka ang makirelasyon kanya. Saan ka nga apuraen ang mga klon kanya, Christine? Ikan nga itagundaway mawag panunod. Kat agbalin kanto ang naragsak no makirelasyon ka kanya. Ngamin, itad ko amin ang kasapula. Pagadalin ka. Ikan ka iti kwartam. Kan ipaay ko amin akid dawam. Basta kabaglak-lakid di nga ipaay, Christine. Christine, apa hindi ka makain na? Balikid ka, balikid. Di ka kadipay makaturo. Saan nga ron, Ronald? Anda ngamin pampanunutak. Anya ti pang panunuta. Kaya't ko tagtuloy nga ag-eskwela. Anya? Apay, agsublikan ka ni mamam? Pagadalin na kakadimanan? Saan?
Pagadalag ti bagik. Ano niya? Kinasaritan nak ngamin ni Tata Fredo. No kayat ko kano nga ituloy ti ag-eskwela. Mabalin nak kano atulungan. Basta ikarok, babaan ti panagkatulong ko kankwana. Amangan na marigatan ka. Saan? Kabailak. Nalakalaang dayta. Gatat, adagan ka, Christine. Ngam na marigatan ka. Oresan pa ilaan. Kabailak ko nakmat. Promise. Ay, masayangan nak ngamin iti aldang waglabas sa may istambayak. Iso nga'y karigatak tagtuloy nga ag-eskwela, Ronald. Rimuaran dyan, nobyong. Wan, tata. Ano kasta? Agmay masa ka manan di tatagusyo. Wan, tata. Kaya kasano? Makapanunod ka? Wan, Tata Fredo. Anyat pangadang mo? Umanugot ak iti singasing yu. Nasayat mat, Christine. Para itinapinta sa masakbayan na ito. Basta, di na ko maag-agawan ka ni Ronald, tata. Ngamin ay ayatag unay tinobyok. Ha? Ay. Hala. Awan problema iti layta. Basta agtungpal kay ti amin na kayat ko, okay? Wen, Tata Fredo. Di na ko nawagan iti tata. Ta agayan ayat tan, Christine. Fredo, wanam kanya ko. Wano, Fred no iso. Ha? No kahit mo taken roll, ikan ka niti kwarta. Sige. Aginroll ako iti kabiitan apanawan, Tata. Ay, Fredo. Okay nga Rod, mabit lang. Tayo nakalayan ti kwarta. Fredo, mapana kundi tadagusmi. Amang ano sumang pwede ni Ronald. Madamdama pa eh. Nasama pa, Christine. Pangaasim, tadi mo pa'y ukasan tinairot nga rakop ko gan ka. Amang ano sumang pwede ni Ronald. Nasapa pa'y kunakmat. Madamdama pa eh. Kaya't ka pa'y nga arakuban, Christine. Ha? Di ka madanagan. Tanayunak ti kwarta nga itit ko gan ka. Ikan kan tumalan intong sa marono. Amang ano maibos ti kwarta. Saan? Ado ti pagsapulak. Isu nga ado ti pagingkamak. Fredo. Inkanto gumatang iti kagawa, ma. Napinta sa kawas, bag, sapatos, kanta dumay. Ano kaya mo, kuyugan ka shopping? Ay saanan. Amang ano da makakita ka data. Kat ipulong da ka ni Ronald. Sige. Di ka mabali napilitan, no di mo kaya, Christine. Agawid na, Christine, ha? Papayaban nak ni mama. Ikan nak siguro iti kwarta. O sige, Ronald. Aganad kay ti panagawid mo, ha? Kaano ti sublim? Inton mo minsan na bigat. Taon klase no bigat. O sige. Pasensya ka na. Tadi ka may kuyog nga gawid, Christine. Ngamin, saan nga mo dagiti dadakkel ko ti may papan ka data? Ti amuda kat nabayagan na sininahan ka. Kan didam mo, nagdintin na tagayang dito boarding house. Okay laang. Maawatak, Ronald. Aywan, nangalam di pantalon kan sapatos mo. Kabarbarumat. Kwa, ginatang ni mama. Regalo na kanya. Kasta? Pasensya kan. Tadi ka maigatangan iti kagawaan. Di dakmat ngamin ikan iti ado kwarta. Allowance ko lang kan pag-abang tatit iti da kanya. Awan problema, Ronald. Makagatangak tumot laang no makaurnungak. At iti bayad di abang ta, Christine. Ingag bayadan kini Tata Fredo. Apay nga itakal asim mangpet. Naglangan kan iti klasim itang nga aldaw, At ang min inaramid ko di balay. Ingkay iti din dito abang ta. Awan ka di babaim, Ronald? Ne, apay akas na titamdamagan. Apay ko mga agbabae, si kala ang day etek. Sigurado ka? Well, apay akas ta ka.
Saan ka matasigo ta kasta? Di nakmat pagat-atapan iti madidi. Awan pang gapo maagata pitidakas kanyak, Christine. Taawan nagbaliwak ken ka, love. Nabara akanayon ti panagayat ko ken ka. Idulin mo dito, kwarta. Tamani po dito. Saan kayon nga agbayad iti abang yo, Christine? Anya? Sigurado ka, Fredo? Well, libre. Ti pagnaidan nyo dito balay ko. Agyaman ak nga rod no kasta. Aywan, remor ka din ni Ronald? Wan, nasapa arimwar. Tamasapa ti klase na ita. Sige, anya nga oras ti klase? Alas 10 pa'y. O sige, tay itulnog ka ni pagkatalan nyo. Di ka matalangan. Awan makakita ken ka iti nagtilugan ko. Tatinted ti tawa tilugan ko. O sige, makamu ka, Fredo. I love you, Christine. Sige, tayo nakagdigusan, Fredo. Mama, pangikabila ka dagiti gamit ni Christine. May ibasuran sa amat ng dagito'y daduma. Dinansan usaran dagito eh. Ay saan adon di mo ipalang dagita. Tamangan no sa pulan nanto no agawid. Ay, kaano nga tanga agawid ti kabsat ko, Mama? Patsak nga agawid tumat lang na itchay. Kailiw ko hindi kapsat mo. Saan ka di ngay mawawakan ka? Saan, Mama? Jakmat makontak. Ay, sapay kumata na saya at ti kasasaad na. No kumata agawid, awatak matkat. Pagtuluyak nga giskwela, no kayat namanan ti agadal. Awan ka diti plano nga agawid iti balayo, Christine? Anda, ngam saan pa'y lang ita, Ronald? Agawid akto no nakalpasa ko iti panagadal ko. Sigurado, agdanda nag-itantiinam ken ka. Kastamot ng tikapsat mo. No naawatan dak kuma, di saan na kumapimanaw iti balay. Basol damod laang no apay ang nagtalawak. Di dak maawatan. Nang runa ni Mama. Ay, nagdalanan na mati kastoy. Nagayat mat idi ka ubingan na pay laang. Ngam no apay adi na ta maawatan. Ala, di mo pala panunutan ti lang. Taamangan mo, ma-stress ka lang. Ang dawag ko. Ni Tata Fredo. Hello? Sige, Tata. Umayan. Bye. Anyat imbaga ni Tata Fredo. Anda ka nung matitod na. Mabit lang ha. Inakalaan. Ni, agin inom ka matkayam, Fredo. Juan, pagpalabasan iti oras. Ala, agtukaw ka, Christine. Anyat ibagam. Ibagam kumantag subliak matla dagos ti tadagos mi ni Ronald. Basta agtukaw ka. Kat ka makasirita. Mailiwa ka makinistoryakan ka. Fredo, amangan numakadlaw ni Ronald. Ayabam tinubyom nito eh. Tapno awan ti pagdandanagam. Anya? Alan, ayabamon. Tagsango kami agsyat. Urayan kayo. Agguluak no di kagtung palitikayat ko, Christine. Sabali ka makaunget. Api akas tamat ng tibagbagam. Makapasakit nga mintirik na ter aramidam. Basta gisawo ka, Ronald. Awan lakit, Ronald. Iparubam launay kanya ka napat patengawang dahi kaya lalaking am siya. Ha? Abay, ikat katangan na kahit ikagawam. Laglagi pa nga abang lang kan makan ti libre na kan ka. Ado nga amang ti mait itad ko kwarta kan ka ngam tayo kaya lalaki. Fredo, ibuy-buy mo ka din dagitit itad mo kwarta kanyak. Saan? Ipalpalagip ko lang. Tapno amom tagpreno nagsaw ka. Kita amat basita, no adda masakitan iti isawang mo no awan. At lunag, Christine, agi mo na. Pagi mo na kudadya, Ronald. Iso pang nga asim ta sinamon. Anya, sana mabalin. Diyak ka pa ulan na sinaan tinubyok.
Ay ayatag ni Ronald. Christine, Kan may sakbay nga inaklon ka. Sigudan nga amo mga adan nobyok. Kan na nampay nga okay lang kan ka. Nga unay... Houston! Pangasim, di mo dagdagan tipan nakapasakit ko. Sorry. Gamjak gaya magkabalan nga adda kay nagaw ko kan ka. Kaya't ka bukudan, Christine. Lading itak. Ngam ni Ronald di ay ayatak. Kasanuak nga yan. Saan ka nga'y ayatan, Fredo? Amom ti makagapuno apay anak relasyon akan ka? Abay, di na ka di masusuro nga yatin. At doon akin na imbag timparik na kan ka. Yung talaga kasi at di nakmayat, Christine. Ay, ayatan ka, Christine. No di mo kayat nga agsinat ha? Di mo pakibiyangan ni Ronald. Ngamno ko na mapagimunam. Kayat mo na sinaak ni Ronald. Lading itak. Ngam na saysaya at lang agsinatan, Fredo. Saan? Di na kasinaan, Christine. Napatag ka una yan itibiyag ko. Diyak lakit di ka ba ilan na mapukaw ka kanya? No kasta nga rod awatem ti sitwasyon ta. Di na kami pakibiyangan itinubyok. Awan mat siguro ti makunam kanyak. Tar aramidak mat amin apagayatam. Narabyan ka manan iti ayan ni Tata Fredo, Christine. Ayat inaramin mo ijay. Agwa, nagdalusak kan naglabaak. Kunam naadala itad na. Ngam pinagtrabaho na kamatgaya. Ada nga min na ipagkana kanyak. No kayat ko kano nga ituloy ti panagadal ko. Tulungan nak. Basta agtrabaho ak di tabalay na. Kan na ko nanapay alibre ka nun ti panagnaid ta di ti balay na. Anya? Agpaiso? Nagsingpot mo time? Wan nga ron. Isong agenrola kon. Kat iso ka nun ti makaamong agbayad iti tuition fee. Agsingsingpot nga nga ron, Christina. Tapno saan ama amang tulong ken ka? Ken tapno libre ka na yun ti abang ta ditoy. Kumusta ti panagadal mo, Christine? Nasaya at mat. Umadanin ti panaglapas dito a semestre. Agadal kang haruda na imbag. Tapno makaturpus ka. Wan, katagyaman na kititulong mo. Awanan yaman na. Christine, mabaling ka di adito'y balay ti pagturo gamita? Ako. Ang mga numakadlaw ni Ronald. Ibaga, mamapan ka itayan ti kayo mo. Kaya't kagamin na makalanglang amang rabi dito balay. Tainton bigat, ikan ka manan iti kwartam. Sige. Padasat nagpakada ka ni Ronald. Apag iso nga ron nada papanam, Christine. Tadamot papanak. Sa dino? Kwa, ije balay ti barkada. Kasangay na ngamin ita. Ay ayaban nak. Umiyanak ijayan. Anya? Sige nga, Rod. Basta masapa ka nga gawin din doon bigat, ha? When, love? Ronald, aldawan. Ape, di ka pila bumangon. Intag iskwelan. Ay, Jack, samarak, love. Adun tilangan ko. Gan, adun ti bagsak ko. Iso masaduta ko. Anya? Ape nga'y? Asa na bali? Tagad-adal ka matan. Anya? Ora, Jack, makaadal. Basta makaadal ka. Okay tayo tan. At least, adamay sa makaturpos ka tata. Gamsayang ti panawan. Kandi mat adara paap mo itibiyag. Masaduta ko, Christine. Isa si kalabtan tag-eskwela. Pamalawa mo day dya, Ronald. Tad di magaya mo nag-isa-eskwela. Di mo't imbaga ka di mo pakibiyangan ni Ronald. Tilang may papan ka data ti pakibiyangam. Bye-bye am ni Ronald. Kaya mga rod asikan to timang biyag kinkwana. Intun adang trabaho. Okay lang ang kanyak data. Basta saan kami nga agsina. Agawid ako, tanagatang kunting gagarak diti plaza. Bye, honey. I love you.
Bye! I love you! Ni Ronald tay jaya. Ti awanan pa in. Sino jay babae ngay nagkamit ibibig? Awan! Kayong kulang day, Jay! Ulpad! Alay ko! Di lang basta kabil-kabilin na Ronald! Kita ka man langan, makapawan kay Trigalas! Ronald! Mabit lang! Ronald! Nasayata nagawid ka. Api adi ka nagawid ni Darabi Ronald. Napanam. Nabisi kay tidaran ko. Nangan ka din. Nakaluto akon. Igawan ka tamangan ka. Imayak. Tapno umay ko alahin dagiti kawas ko. Tapo manawak dito yan. Anya ka din dito nga ibagbagam. Di na kumamat panawan Agsinatan! Tasaan akong anaragsak iti danam. Wan! Tagdan sa bali ang babaem! Wen! Ata! Kat nasingsingpat nga dayon ni Laningam sika. Ken kang runaan iti amin. Ato ti kwartana. Aniya! Apa yan nangaramid ni Ronald ti kastoy kanyak? Di ka nagsangit, Kristen. Di mo sangit ang dawan serbila tao. Nabayag bagaya man nga alilawan na kadayja tao. Ijak ni namnama ti kastoy karamidan na kanyak, Fredo. Nagsakit. Ala, nagsangir ka dito, bakak. Adda ka mga lingay kan ka, Kristen. Adda ang mga ayat unay kan ka. Ay ayatan ka, Kristen. Agawid aki si balay. Takailiw kong damamakan manang ko. Kuyugan ka. Sana na. Ang batikan. Pangasim. Agsubli akon kada mama. Total. Nagsina kami imutan ka ni Ronald. Jakon kaya tasumlian ni Fredo. Jakon kasapulan ti kwartana. Tagsubli akon kada mama. Kat ni mama timang paadal kanyak. Ay, kumusta nga tamatan da mama kan ti kabsat ko. Nabayagan na jak nakit-kita ka nakasarsarita ida. Kailiw ko idan. Ani, nakasangputak mo't kaya man. Para! Dito yakon! Nasaya at tanagawid ka. Diyak amo ti pangkontakakan ka. Iso adyak na ibagbagati ka sa saad ni mama. Apay akastamatan ni mama. Nakadalitan ti inata, Christine. Saanan ang makasaw. Taparalisadon ti bagina. Anyan. Mama, pakawanan na ko, ma. Sorry no pinanawan kayo. Patpatgan kayo unay. Saan ako na makatrabaho? Tabang bantayak ni mama, Christine. Naibusan ti kwarta ni mama. Pinagpapaagas na. Manang. Sika, kumusta ka matan? Kumusta kayon kini Ronald? Awanan, manang. Nagsina kami. Pinanawan na kun. Tainsukat na kun iti sa bali. Anya? Iso nga agsubli akon kada kayo, manang. Jakla yung pagarup akas to'y gaya man ti kasasaad ni mama. Agsubli aki di syudad tayo nakituloy ti agiskwela, manang. No kasta, intuloy mo ti panagadal mo. Uwan, manang. Nangalang am iti kwartam. Kwa. Agtrab-trabaho ak, bayat ti panagiskwelak. Nasaya at no kasta, tani, di ka pa'y matulungan. Tanagsardengak ang nagtrabaho. Oh, agyaman na ka. Nagsubli ka kanyak. Kaya, kumusta da, mama? Ay, nakadalitan ti inak, Fredo. Saan na makakunail? Anya? Masapol ang makalpasak iti panagadal ko. Awanan kwarta ni mama apagadal ko. Iso atulungan na kumalata para iti panagadal ko, Fredo. Kastama ta talaga, tararamidag saan?
Nagkulang amin nga sardeng kang ag-eskwela. Agyaman ako, nay. Makatawon lang ang turayan agturpos kan. Uwan, kat anusan nakapagadalan, tagsubali taktukan ka, Fredo. Baro ano meron ti mawawag ka? Sino nga tada ito eh? Hello? Hello, Christine. Kumusta ka? Ni Ronald dito eh. Ha? Apay ngay mawag ka. Anyat masapul mo. Christine, sorry. Pagawanan ako ma. Agsinublihan ta ko man. Agsinublihan ta. Kalpasan na. Lukwan naktumanan. Isukat naktumanan. Love ka lang ta, Christine. Agkita ta ko ma. Ha? Kaili ko na yan. Please, agkita ta. Kahit ka makasarita iti personal. Sige. Sa dino ti pagkitaan ta. Papalam, Christine. Malama na. Andala mapan ko gatangan ni J. Plaza, Fredo. Agsubliak matladagos. Itulnog ka. Ay sanan. Agsubliak matladagos ko nak. Promise. May liwa ko na yun ka, Christine. I love you. Apay naramit mo ti kastsikan niya, Ronald. No amumla ko mano kasano ti pan nakapasakit ko. Ala, pakawalan ako, Christine. Sorry. Kat, anya ti plano ita. Nagsina kayon iti dayja alani. Saan ba'y? Diyak masinaan na iti. Taidil-dil na ti bagi na kanya. Anya? Apay nga ron nagsarak ta. Kunak man nagsinublian ta. Katuan man. Ngamin, sikat ti mas love ko. Nang namnamak man lang na marunusan ti amin kadata. Ngam di kay pa'y matgayam nagsinay ti babaim. Sana bale, pasan kami pa nagkasar. No talaga, adata tinaikarit itunggal maysa. Agsabat tulak talaga iti dalan ta, Christine. Kalpasan na iti pa nagsarak ta. Agawid ako man ni Balay Dalani. Anya? Ti awanan pa in a lalaki. Tsak manan makontak ti cellphone na. Kanuray na kiti account na iti social media. Tsak makontak. Awanan pa in a talaga na siya, Ronald. Tsak lakuman na kisinsinnarak kun kuha na. Kasto'y lagayam taramidan na kanyak. Pinangnamnaman akmanan iti awan. Naimbag man ta nakaawid ka, Christine. Uwan manang, ada kadwak, ni Fredo. Ha? May mga oras mo daw na. Kastama tata. Naimbag ta nakapasyar kayo dito inano mo, abalay mi. May mga rod tayin kuyog nak ti kamsat mo nagawid ito. Ma'am-amu kayo matlagan. Christine, anya ti kayat asawan na ito eh. Nobyok ni Fredo manang. Kat iso timang papaadal kanyak. Anya? Awan asawa day di atata, Fredo. Awan, nabayagan anabalo. Anya? No kasta. Saan apod no ngagtrab-trabaho kabayat ti panagadal mo? Saan manang? Sorry no nagulbudakan ka. Ngam, nabayagan nga agdandan na kami kan ni Fredo. Christine, bumangon ka. Aglaladuta ka bumangon, Fredo. Ha? Apay nga eh. Tsak nga rudam mo. Maditi pagbagik. Kan maulawak. Asos, tinasayahat. Ipan kalaangan iti hospital. Masikog ka matgayam, Christine. Wan nga Rod. Oh. Ha? Apay? Saan ka naragsak, Fredo? At danton anak mo kanyak? Ibagam tagpaiso kanyak. Asino tinakaalam iti sikog mo? Sika Asino pa'y kuma? Nabayagan na nagsina kayo iti dayja, Ronald.
Ngam apay ang nagsikog ka. Adda ka di lalakim. Awan lalaki. Apay nga ron ang nagsikog ka. Apay akas ka ti sa ludsud mo. Natural nga agsikugak tadda ka, partner ko. Sikat ama ti sikug ko. Ulbud! Kasano nang pasamak tigas na? Kasaan ka makaputo? Anya? Iso asan kami anandaan iti anakit itay di asawa. Taopat a doktor tinangibaga asa anak ang makaputot. Ay, Anya. Nagbunga nga ta tinaudi apan nakailawan mi kan ni Ronald. Apay lagi ta kabus ko, Fredo. Apay nga inruar mo. Aging pakikan, kat pumanaw kan. Inaramid ko amin na nakabalak. Tap numayat na klaan. Ngam talaga siguro nga awan par na kaikarikan ka. Aklo naglangan tigasat ko ken ka. Di na kumamat papanawan. Kasano kami ni tisikog ko. Sana siya ti pagproblema. Jay ama ti anak mo ta sitgam. No sino man day tao. Pangasim. Ta di mo ipilit na nagtahod kanyak day ta. Ta urayan niya't mapaspasamak. Di kan tumaipayan iti anak. Fredo. Isong agawid kalangan. Tanuag tali na ed kan iti balay. Sigurado agtuloy iti palang rugrukit mo iti ulo. Agawid akman na ni J. Lugarmi. Kat panagkunak. Awan siguron ti tsansa ama ituloy ko ti panagadal ko. Ngamin na adanton anak ko apang ibukbuka kiti atensyon ko. Anyan ti kastoy ang nagmampanagak. Sa bagay, jak mapabasol ni Fredo na talaga ang naupayan kanyak. Ngamin, basol ko. Jakmat kaya't nga ipabasol amin kan ni Ronald ti amin. Tanagilimad akmat lakan kwa na ide. Inlimad ko ti may papan kada kami kan ni Fredo. Apay nga itala ama konsensya ak. Naladawan ti amin. Awan maaramidam no talaga adin na kan kayat. Basol mo matlaang, Christine. Nailaw anak ka nakisinarak manan ka ni Ronald idi manang. Jak ni namna mga agbunga tinaudi apan nakailawan mi. God, naawagan mo ni Ronald. Jak kun makontak ti cellphone na. Ay, anya ngay. Ano sa mga rod at ikasta nagpanagam? Agsiko ka kabalasang manang. Agsabda nga kun iti panagadal ko. Kapilitan akasta, Christine. Sinayang mo tinapintas nga oportunidad mo. Iso nga ganos ka. Taripatwam ta sikog mo. Tainton makaanak ka. Sumapol kanto iti pagtrabahoam. Tapno adda igatang mo iti kasapulan to ti anak mo. Agbababawi ak kadagiti nararamid ko iti kalabas, manang. Nagbali na kasukir kan ni mama. Kat gapo iti pride ko. Nagdarasudusak iti pangadeng ko. Kat awan tinapinta sa nagtungtung paalan dagiti desisyon ko. Agbababawi ak, manang. Ala, adapay gundaway mo amang ilintag iti bidot mo. Iso adi ka mapukawan iti namnamang. Mga barwanan ka, kat mangrugi ka manan ading ko. Sakbay nga giwayat iti adang, panunutan pa iti mamin ribo adaras, noom no wenno saan. Tapno awan to ti pagbabawyan, iti kamaudyanan. Alaga gayam, ditaan tinagpatinggaan, wano nagibusan, dahito apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao.
Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. Diyos nagngina iti tunggal maysa.